Tilikete ndini waka utibiti sasa na muziki sana na teke ni 15 sana na teke ni 15 tina makina kete simutuko DJ na manoma wisi ni saka na kile kukita wa Siukile Mix Show kama kawaida humo ndo suka utibiti ni wisi temati tumwanganyo kama onenga studio kala kavu tukwendi kwa base ibe mona wako twenda unaweza ndisika na wisi tene yino si matukwa sinema isi wisi matukwa wendo isi sinema usiasio sinema kwako movie usiasio kwako ni siatiki yetu alikile mtu hani mtu apenduki yetu nukwenda kubyanda tena kindu chetu sinema ndukuona kindu choneki sinema twaenda kwanza kulikana iki taenda kuona sinema kabonzwe na kakalike kenda kaandiketu keta kwa sinema leo na kenda ke matuko meba matuko ni latini kana matuko tu au mela mumbidgezi akakumba na kina gatsanga na kina nani sijui na muta alafu na sinema Asia kavamza nita zoka matuko I think matuko 14 era matuko I think matuko 14 zoka matuko mai no kwa moyo mwezo na wewe hapa jonete ubi mwizizi bai muma imagine muma chemole uji mbaka kavamza ne bai jamarato nikugina mao na mweza kuma sinemezi mweza kuma kindu sinemezi iso thela twasi kindu saina na saina ngi byoga ngi mubiyende laka ngi byoga ngi bisini so is name alevane important with the most na dem na pingi sieva na mukavi ngi kedetana mukavi ai sinema moge ya yote kindu kwa kweli lakini nina tegani no sinema walo sezio possible kwa ndo need to dimba ndo need to dibando walo sezio sinema kwako hawe ne ibati ngona ataenda nake ne mudama mutedede na toele jamaa we ndise nitawe malenge usiwenda polu malenge mambe mabela na usita waida mabela tuwe ni amonozi nenda ndima na wizi tuende tena mao agodo ende tena mao woki na mwenda hapa haya huyo mabisha tukasio kindu saa 10 ni watu saa 10 ni kana mugiola mao utekyo sali mupike kabonzeni mwetele wide mwana msungu kango kumasuku kango kumwetele kali mwamba ile kali endena kwamba siendalwa kana mkono karuti winde indi mayoka mabisa sinema yuko nao akwa wenewe si munao akwa akwete ukubonewa utakila setete yini wisi ni wewe endo suge sai endo suge himbe mwana wandu ba ora bikatanga mwana ndiye yipapu pai aluma imea pandu wenda pia mo ando mo ndo maka kuibe izulu mangitu meme you endo sugi endo out akito ko prepare psychologically akita ku prepare nundu mo mwila wokita uleja niwe na kuli muyoka kuyani wala wakonelelia akoni mtu wala wakonelelia ozingwa mandu gete muyi I thought for what we said magati ndo kape no we akito zuke tia ni pameo toyi koko bikangi bandu be yo na bandu bakita pameo wa ini wewe ngine wewe musubiongi bandu bangi pameo wa ndo baba bindu pepe ndo baba kiuke ni wa prepare psychologically ndo baba kiuke ni bangira na tiba lakini nitama kio meangeta mami yangabu ino baje kata ndo yusa hizi ni wa beba hezo kionjosh wewe po utabi muise mangela wese mari dinage ai akana tuyoko bidiko achieve na moyo kama kule hapana ni songo ne wotu nito iwo goti ai neve ya mwana so sikote mwana sikote kote wono uko na shindo yeah hasu andu nyine muna hasu andu nyine ndi so biga ni realize ne ba gono misuwele nilikete box nda ndewika nilikete box nda yengi yabe ona kuteka niwe ule box na akeli ani munhu wisi nwendanga onduno wisi magina nenge nyeli ndono nenda dia na nyeni school ko ndi umana wewe ndi wisi ni wisi kila no lakini ndeka mazangu wekwani kwani huwa manako la kukumia wana kwani maipia windaba ai so mani ina mani bu endi ade ka be mandi zimu mudo zimu ala ko do bo ambo
mapela na kina yes na mwele ndio ndo kapo papo kwa uteka ndo kweli ni prepared. Anyway, sawa sio ka TBT kakwa nyino nenga kakwa na nenga ka TBT tachi taka una umino koneka kwa unengelele kako